So ayun o, good morning Abra. Good morning, bro. Yun boss bandaming ka magsarak iti pansitan. Kaliti kang managyan. Inas, transit, or kaya ito, sapsapol. Di na pinis nga transit, hindi lang paparan yung 24 hours, boss bandang vlog, palapag. Pagkita mo na. Dito na tine. Tine. And then ka magsarak iti pagpansitan. Ta sentro ta Bangged for the breakfast. Hintay man padasan ni Jay Castillos Pansiteria dito yung Bangged Abra. So madama ka mga kliklikos pa lang. Kung pa ni Jay, pagkita man ito yung Abra madam. Sultan. Dilang. Tap mo. Ito na lumakan ako, dapat lumakan dyan. Mickey. Original, Abra. Sarak titi makan dito yung Abra. Hindi na, nakong mo basit tayo na, boss. Ito na kong basit. Kami dyan Mickey dyan sa balo. Mga alat na tiba. Mayan, malaman sus. Yan, malaging basit na malaki. Yes. Alright, pansit dito yung Castillos. Sa balikan na. So, padasan tayo na ito yung Mickey Datoy Met. Yung dati noodles, sakit. Tagsabalik ko na sabalik ko lang na. Homemade dito yung Mickey Idol? Ayun, homemade. Kasi nagdamak tayo yung mga dami dito yung Castillos. Tapos bite. Meron sila. Net, tabang lang. Tiri karne na. Ako ba yan? Pero joke na mas. Diyan, madam. Tapos ito pa yun Dara. Then ito pa ano na kanina titumbong Kalapka. Kalapka may masa nga na angot. O hindi lang sina. Quality. Ano? Hello ma. Yes, ma'am. Pero na pants tayo, kinibanta mo yan. Ingatan lapso. Ako nagnanap talaga. Clean up, shout out. Nagkatagpan si Abra. Kumusta kayo ito amin dito Pilipinas? Ay! Yan o. Mas, ito yung pansiteri ayo, sir. Ay, adat Hong Kong.